voin hi November ni som ni sang ni som ni pani pathian ni ania Mizo Official Channel thir tu lengai thatu zong zong te chi bai vek ule Mizo rama rampum huap zo fa te chan chuana camping rang vamual lama kan nei tluk lai le Dennis Ben ro pui Michael Slan to rock Mizo rama local tur te ngak lel takakan thir mek laiin khovel ram ro pui ber America po politics awangin anlo buai ve mup thawa chumi chungchang chu kanom puang do nani US President Donald Trump pachui chiang tur special counsel ruat anita criminal case anor tir mai thei Republican Grand Old Party tela in US President Joe Biden fapa Hunter Biden ale department pathum chuyan tum ve bok US Attorney General Justice Minister Merrick Garland chuan nimina Justice Department in President Donald Trump pan achen na Mar-a-Lago Palm Beach Florida US sarkar thupoi mo top khok classified document alokol rurengem ti le January ni ruksang ni somni pakhata US Capitol baina mi puite fui portu le boina siam tu bulpuyan yem ti thukal mek te chu lo enfia thu buai criminal charge pek turani le ni lo te lo chui chiang turin special counsel atan dan remi le ukil har tak Jack Smith aruat felta Jack Smith hi athil chui to nalama mi khat khokheng tak Kosovo boilai poa sharp soten war crimes an tm ti te lo chui chianga International War Crimes Tribunal dahak muna sharp nam hruai tu le sipai General Then khat chung thurel na tura thil lo chui to tu ania hetianga Attorney General Merrick Garland na Donald Trump an avoi thum na tan kumsang ni somni palia US President ron chu le atum thua puan nu ni thum nu loka ama chui chiang tu tur Independent Special Counsel ruat tamai hi political analyst hen khachuan Trump chu mi puiten lai natin White House aron luale theinan di lo jok mal som thlen tir thei tura an ngaya ama Trump airo chon hetianga ama chui chiang tu tur le an chui mek na lo vil tu tur special counsel siamani chu soi selin politic thila in beina ti in adem hle ani AP News chuan Trump pan a chena zirtop zana America First Policy Institute ti soi hona Biden admin Department of Justice su politika an king puite beinan man ruan mangani tin thu nei na diglo taka mang kholo ti sakin engma ti diglo nei lo ti asoyani White House lo lai point special counsel tin Justice Department in ruatin Russia Gate chungchanga Robert Mueller chuan lo chui chiam to ani kha Attorney General Merrick Garland chuan Donald Trump chu criminal charge turnge tu lo ti chui chen na chu American mi pui du dana nei ani tin Justice Department office atangina puang ani Smith hian Justice Department nuaya Public Integrity Section ti Washington khopuya President Obama hun line lo kai hroi to thina chumin huwa acting Chief Federal Prosecutor Nashville Tennessee State a thokin kumsang ni som pariat atangin UN peng pakhat Special Court dahak Netherlands Chief Prosecutor na thokin International War Crimes chuina lo kai hroi to thina ni Justice Department chuan Jack Smith chu independent lawyer ani wangin Republican Trump pale Democrat Biden chui turin atling tokin athaber don ani antia Jack Smith hian investigation ati to na chuan athok tha thei le a rem ngai le rem phu te chu tu ma du sak bik nei lovin a chui na rem hi a zel ni nan soyani ama khrechiang tu te chuan mi dik tak le tran lam nei lo mi mani narin tlak tin Trump a chui turin atling to kang antia Smith chuan sarkara mi poimo ei ruk konga chui ngai te chui changin mi puin chi ol ruk le sumti chingpen an nei poin kan chuin kan rem thina mi puite chia pek kling khom lo ti chingpen tu te chu enga nge kan chuya kan rem lo bi kang ti in mi pui chia pek kling khom mi pui poisa lo ei ru te rem ko nga po hlo nei mi lawa rat taka mala thin tu ani anti Attorney General Merrick Garland chuan Smith aruat ani chu fakin hetianga independent investigation tia
abi ka mi hrem thei tu ruat ani chan chu tuna boruak le din hmunina phut le azirwang ni na soya Justice Department chu dik taka hmalatu le hlei nei lawa local thin ani awangin ani na him turin special prosecutor omangai ani ati Smith hian Trump a chuina kalme ka le thil sual lo ti pholan lo alo nei chuan chung hrem dan tu te chu angai tu in thutluk na asiam thei don ani Trump's Justice Department khan FBI Director Louis Robert Mueller mangin kumsang ni som paruka electiona Russia in rolem ti Russia gate ti soi mai thin chu grand jury mangin alo chui chiam to bokani Jack Smith hi New York Asylum Harvard Law School graduate ania danangin chia kan pethewa public officials sarkar na thoktu te point danang takin thil ti in danan zom turani ati mai thin ani Justice Department a atho line mi puite tan thil dik lo te chu chuin Republican le Democrat mi le sa thlir rang lavin an thil ti dik lo angina hrem mai thin ani Alaska State Senator Louis Republican Ted Stevens chungchanga criminal trial a chuina po ama thlop tu te chon thokrim le thok that in an fak hle ani AP News nena Smith chuan kumsom panga z prosecutor na tho chungin hrem na tlak khowa poyan khoilo chuan hrem lavin an mai ani ti a hrilani ABC News chuan Smith a tho puithin federal prosecutor hlui James McGovern tuna Hogan Lovells farma thok tu chuan Smith chu mi puite chialo dik tak le dik takami hrem thin tu ania enge political thila angai dan ka hriat pui lovin ngai dan ka nei lova thil dik tak ti tum thin tu ani top mai ani ati Smith hi International Criminal Court dahaka atholai poina ming thale ni nan soi Fox News le Wall Street Journal at large ten an soi hona Gary Baker chuan hetianga Attorney General Garlandana Special Counsel Prosecutor Jack Smith aruat tamai hian mi puite chuan thil dik ani emo nilawemo an thil chuian mu chua chu engpo ni se mitam tak chuan Donald Trump chu a mel ma ten dan manga an zim to na an ngai phang atia Fox News Sunday host tu Shannon Bremer chuan Attorney General Merrick Garland che dan chu maya laya thir cher tu da belangani atia Jack Smith hian rang taka malangalin athil chui mu chuate chu Attorney General Merrick Garland an hena athelut le don ani Sky News zek danin Trump chuan Fox News Digital hena hetiang thil tian phal tamai hi rin phak bak thilani he thil hi kan rama politics thila wanga ram ro rel dik na pong sulna thil ti ani Hunter Biden President Biden a fapa chu criminal thil ti nain achunga engma thleng hau si lawa ram ta na dik lawa Republican Party ta na dik hek lo mi puite nan pom thei ka ring lawa keima ngei point ka pom thei lo hul hualani ati mase President Louis Donald Trump chu private citizen civil lumum ve mai ani ve to awangin danangin achunga ro rel na chu lek ko a kalpuyan tum ni berina langa eng boruak taklo thleng zelang mo Trump chuan kumrukal ta chungin engma ka ti siwal lo ti fin fia to ania impeachment phua chop former special counsel Robert Mueller kai hruaina po buaiin engma om lova tuna ka ti bel le angamo pom thei thilani hau love he thil hi athiang hlim lovin political thilani ati in Fox News hrilani hetianga independent special counsel prosecutor ruat an hian an thu viau maya President Bill Clinton le White House an hathok Monica Lewinsky te lo in chaivel chungchanga po sarkar ayo in special counsel ruat Kenneth Starr chuan a chuya a report a zirin Senate vote lak ni in Bill Clinton khan thiam achang hra mani kha Donald Trump chu criminal charge pek lo ni po ni se US President chu thei thawanga ma se mi puiten vote an thla khuna criminal charge nei lai chu anram hruai tu luber Commander in Chief turin an thlang zui duangem ti a hriat lo ani Hillary Clinton kha Trump den president tura an in khin tumin a boruwa ka sangin a thahlea ma se adon trepa FBI lamin amimal emails le State Department thil poimo document chu a private email server alo thon mai awangin
FBI ten an chui non chi khan mi puirin nan sa takin a hlau pha ani MSNBC anchor Lawrence O'Donnell chuan Trump chui na tura special counsel Jack Smith chu Historia special counsel lar berani done ati heti laiin khovela paho saber SpaceX le Tesla le Twitter nei tu Elon Musk chuan US dollar tluk le ding on somli pali zet a Twitter a lei ma a Twitter hovin an account an lo paisak thren khat ala lut le meka Donald Trump po mitinin thudik le du zong soi theina kan nei ti chang choya Trump a Twitter account hon sak le lo tiam chu US midterm election zo aniang ati nuwa ala hon sak le lova Trump a Twitter account hon sak le chung changa mi pui ngai dan la kan niang tin aron tweet jawa darkar som panga nuwa mi nuai somsari paruk singriat sang thum zanga somnga palin vote an thlaka Epoch Times chuan o ti tu za zela somnga pathum anom lain Trump pathu le hla reng reng kan hredu lo kan hre pai lo ti tu za zela somli pasari an ni ve thungani ati Elon Musk sian Latin thuvin Vox Populi Vox Dei ti ron mangin mi puite o chu pathian o ani ti ron mangani Max chuan darkar khatchung lakin mi makta duai khatinan vota mi pui ngai dan lak na lar takani e ati Max sian Twitter a follower makta duai za som pasari anei ani Republican Grand Old Party GOP ten Biden ate pa fa chui ve antum US midterm election a House su seat tlen te a Grand Old Party Republican ten an thunun thei ta ka wangin Grand Old Party te chuan President Joe Biden a fapa Hunter Biden an China le Ukraine rama sumdon akal puidan te apa Joe Biden na Obama hunlaya Vice President kumriat zetani chunga afapa Hunter a sumdon na konga ainrol dan te chu chui chian ngai an tung ve thunga Republican le Democrats ho te anin buan chho zel don ni na langa boruwa ka sang chho hle ani Mike Duhaime Republican strategist le public affairs ho tu chuan tumangin chak tok lo maila New York New Jersey le California state a kan chak ngai lo na seat kan lak bel nuala hei hian Hunter Biden a chu chuyan du zian on tilangani mi te chu thilman sang chholu tuka wangte le Ukraine in do na sum tho treu wangin an lung nurin an lungoi lo ani ati Republican ho te hian House roi tu turan mani party chunga an thlang fel to a January ni thum nuwa danang thlapin House Speaker thlanna nein House chu Democrats lakatangin an thunun chhodon ani Capitol Hill sa news conference nein Hunter Biden ale Justice Department chu chui ngai an tum thu puangin engang chi in nge Democrats le media hote eiruk thu boyom dan le inzom dan te chuyan tiamani Republican James Comer of Kentucky House Incoming House of Oversight Committee chuan President Biden a fapa Hunter ale President Biden a una pa James Biden ate po thuk le ri zokin chuyan niang ati Hunter Biden hi kumsang hi sompali khan Ukraine rama gas company lar tak Burisma a board member zinga hlo sang tak nein telapu ania President Biden a chuan a fapa Hunter Biden a sumdon na konga hriat puilo thu le ainrol lo thu soina phathin ani White House Press Secretary Karine Jean-Pierre chuan Republican ho te thilti tumdan churon soi selaka pin election main thilman sang ti hniam economy siam thatle American chung ko ngai poimo masakan tum thuan soi cham chia in thana zo ta chenga antum masak chu adang tataya American chung ko ain President Biden ate chu bitumin ngai poimo masale si tin rondem le ani Mike Lawler Republican of New York House member chuan CNN hena Trump admin laya Democrats anga che chu atul kher love Trump admin laya thil thlenang chu ka hmudu lo mi puini tin mamo sang ti hiam tura malak vata tu zo ka ni atia Republican Grand Old Party zinga Democrats ho laka phubalak chak an katve trewa wangin Democrats ho zim to tumpol an phusa chho ve hle ani Hunter Biden a sumdon dan hi anomna Delaware state a federal grand jury ten an chui ve rengani President Biden a hian afapa sumdon a chui tura Ukraine top prosecutor rot na wangin
arot tu chu ban turin Ukraine President Volodymyr Zelensky chu a phutin anor tia pu ania President Biden chu na phathung ani House Republican ho te hian Hunter Biden chu nilavin immigration le parents right chungchanga sarkar sum man te po chuya Biden at mina cabinet poimo White House Chief of Staff Ron Klain Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas Attorney General Merrick Garland FBI Director Christopher Wray te po chuya House a thuzo fiele riat puitua kawantum ti ani Republican Jim Jordan of Ohio chuan Biden admin chuan Justice Department chu politics a king puite beina manrua manga apu ani US politics angai nom chhole viau don nin alang ole khati zongkha US politics chungchanga city larin omazia kanon chiar thei chu ania Mizo Official Channel thlir tu lengai thatu zong zong te chunga kan lawm me